Shalom, selamat pagi Bapak Inang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Pai maijalo hita, regapan sigano pari bata, bani panorang sogot nerion, pasada hita hurta, martonggo hita. Puji-pujian terima kasih isombakon uhur nami bamu Tuhan. Bani panorang sogoton bui puha nami, aganupan in pitahalani bagal ni holongmu, nadok menramotkon marmudu-muduhon jana masarihon buluh nami. Ase marhite hatamu bani panorang sogoton, torangi ham huma ur apa pikiran nami, ase bani ganup lawan nami sa ganjang nerion, tetap hanami marapangguruan hubamu, jana maronjolan bani hatamu nama pasingin. Ibagas goran nakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami jolam merapakon tonggo namion. Amin. Bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Ijabe na siya marianan bani panorang sugot nerion na bu isisehan nami, marhiteo ni channel YouTube on, rigapan sigano pari bata bani panorang sugoton, Senin tanggal 15 Agustus tahun 2022. Ay matar surat bani buku sada Timoteus 6 ayat 12 na magkatahon. Habujurhon maporang hapor sayaon na madiarin. Takap haguluhan si saduka ni dokani. Ay hujay doham idilo, anja ibahin hamdo pangakuan na madiarin, ilobe ni buhay saksi. Ibagas haposoon ni salapo si pambubay itongah-tongah ni kuriain. Ipodahkon Apostel Paulus do hubanis Timoteus marhite hataon. Ase tetap fokus jana sirsir Timoteus lau manaksihon buah ni hapor sayon. Bahat na siol si parayakon ni, bahat si perjuang konon ni, bahat nasihol ihorjahon ni, tapi umbani haganupan nasiol iparayak ibagas guluh ni, nasiol iperjuang kon ni ibagas parguluhan ni, ulang lupa. Asi tetap ma Timoteus maparjuang kon, asi tetap marhapor sayaon, asi tetap maparayak natang sidiaran ay ma haguluhan si sadukah ni dokah ni. Masih sonai Bapak nang nyolongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus gat ni ibagas pangidangion ni Timoteus gue tumangdo namambahin pikiran ni gabi soto terlebih maay halani haposoon ni ope marimbang halak nadok matoras ibagas namandalan kon pangidangion ni. Tapi marhiti hataon magabi jupah bani Timoteus ase iya sendiri PHP ini songon sobut habujurhon ma porang hapor sayaon nama diarin. Arti ini ay langboy lang maningon adong do ibagas diri ni Timoteus langboy lang maningon ihabujurhon do porang hapor sayaon nama diarin ase maningon ibagkuhon ni do haguluhan si sadokah ni dokah ni umbani buwe ni na madeyar na jengis iatas tanuhon anggo ibandingkon ni pakon haguluhan si sadokah ni dokah ni maningon do hape ni Bapak nang nyolongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus natang sidiaran aido na maningon si perjuang konon ni jana maningon do idingat Timoteus kumani bahasa pandiloon ni sedopitah ase mangguluh i dunia on tumang tapi pandiloon ni aima ase sadokah guluh ni i dunia on tetap ipatalar hasaksian ni hapor sayon ni hubahani boy halak pasal namar saksyon pe Bapak nang nyolongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Timoteus maningon tetap mardingat sonaha Tuhan Yesus manaksihon habagalon ni bata manaksihon hajongjongan ni
ilobe ni si Pilatus. Sonay mahumani, agi Paulus, ito nga ni Mahkamah Sanhedrin. Sonay ma Timoteus kuma, manaksyon hapor sayon ni, ilobe-lobe ni buwe saksi, asiroh buwe ni mahalak, na mananda, Rossi, na mandayhon, idop ni hurni naibata. Asi sonay mahita ganupan bapainang nilongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus. Habujurhon hita ma, porang hapor sayaw na madirin ibagas gulong taon. Maningon marjuang do kita, maningon pokut do kita. Porini petongon, lapi dapot kita, lapi idah kita si Arab kononta. Tapi maningon ihabujurhon hita do, porang hapor sayon in. Maningon gabi parsimada do hita, bani haguluan si saduka ni dokani. Ulang adong na membuat ay humbata. Halani lase atap halani hape ay. Halani ay. Maningon marjuang butul do hita. Ase na pinasirsir ni bata. Ibagas perguluhan taon. Tongtong gabi parsimada hita. Ibagas gulukta. Das kubani ari si magirape. Amen. Martonggo makita. Ajariham hanami tongtong Bapa, asi ibagas parguluhan nami si gano pari. Lambin mangidah mga hapkon jana manaksihon. Hinadiar ni layakmu, nadok manugu-nugu, rosi mamardekahon hanami humbani parjabulonan ni dosa. Na mangambati hanami, na manlanglangi hanami, makorjahon harosun. Alanya Tuhan bani panurang suguton malas tumang uhur nami. Yujurham hanami, asi tongtong ihabujurhon hanami porang hapor sayaw na madiarin. Asi maningon parsimada hanami tongon, bani habuluhan si sadokani-dokani. Asi ibagas sa ganjang nerion, bani ganupan hurjanami, ipondos hanami mahubamu, asi ham tongtong, na mamubahon, mangajari rosyo parbugoy hanami. Ibagas Kristus Jesus Tuhan nami jalam rapakon tonggo nami yon. Amen. Jalohama pasuk-pasuk kumbani Tuhan ne batata. Idop ni hurni Tuhan ta Diyos Kristus. Pakon holong niate ni bata bapa. Apa persoalan itundi na pasing ma. Na makasomani na siyam haganupan. Amen. Oras bataganupan bapenang nilongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus. Anduhar matongon. Lambin talar. Habujuronta. Hasaksianta. Sonay age. Buah ni hapor sayonta. Marhitihon ni parguluhanta sa ganjang niya rin. Salom!